Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Pored policije koja danonoćno traga za Matejem Perišem, u potragu se uključuju i građani, ali oni svesno ili ne, uglavnom policiji daju lažne dojave. Poslednja u nizu bila je pre nekoliko dana kada su ljudi pozvali policiju i rekli da su na teritoriji Bele Stene vidjeli leš mlađeg muškarca. Odmah su tamo upućene patrole, ali nije nađeno nikakvo telo. Kaže izvor i dodaje da su građani policije javljali da su Mateja vidjeli u Rumi, na Karaburmi, u Knez Mihajlovoj ulici, u Javnoj kući, u tunelima, Španskoj kući. Bračni par iz Rume prijavio da su na teritoriji tog grada vidjeli mladića koji odgovara opisu nestalog Splićanina i koji govori dalmatinskim naglaskom. Istražitelji ne veruju da su ovi ljudi imali lošu nameru, prosto su želeli da pomognu, ali ispostavilo se da nije reč o osobi koja se traži. Napravili su pravu pometnju, kaže izvor upućen sa slučajem.